Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kajing penbet yo put usam batikna hapadang ki Jilla kata ka Meghalaya bat Assam kabalawan ra baro shikata ya kajing kenad hapadang ki nongsong snong ha ki Jilla ka sarkar Jilla kala shimkhya bha hakine ki benai hapadang ki ngut ki menteri rangba na ki Jilla layathu uba preston tensong chairman ka Ribhoi district committee jong ka sarkar ubalong ru usambut menteri rangba ka Jilla Habakran Shakilat Pathai Khubor haka arpulai tarik unailor uba preston tensong ulai thu baga jingelang yamir jingmut jongki ngut ki menteri rangba ki Jilla kabalalong haka sor Guwahati kala shong perkhat biang sasisen halor kate ka mat khapot bat dakawai ka sur kila minjur ban thauno dakawai ka committee kabalatib kum ka regional committee bat na kaliang ka Meghalaya kandon laitili ki committee kata Ribhoi Jaintia bar West Khasi Hills Uba preston ulai thuru baya kitei ki komiti ka Jilla kala dap penkre shwa yaki bar ulai thu ba kum chairman na Ribhoi district lakan thoplang yaki MLA MDC ki CM Hima ki CM Raj ki rangba snong jong ki snong ki basakta ha ka jinge khaja khapun kumta na gabanta banra aikimat yakran ki babnia kum chairman ula kerpat ya baro ki dekhot ka komiti bakin penbiang yaki sakhi satar bar hari bhoi la shemshwa tang ki benta kata ya ka bakla para cluster kabadan kumbas santli ki snong bar ka khana para pilang kata bakan thop yaki nyotli ki snong Onda ladap penkre iki sakhi satar on sapai benia lengba ki santli ki nongrem bantip ka khana sa pateng lane ka historical background ki nongsong snong ki kran ka ktien da ka ktien ayu bat ka niam ka rukom ki kampen roy na ka sarkar bat ya ka rai teli lang jong ki nongsong snong ba la ki kwa shano bandon bat khadu ka jinge dei na ka wei ka snong sha ka wei pat ne ka geographical te mentaka janmit nilai buku ia kan agak meeting jong ka district committee ka bang asai lak mau nilai song sisen hau penai agos tenang ta menta biang ka sengi song ban ya kren susu hak wede bat kan ke jingi penbet ya upur usam pedeng ka Meghalaya bat ka Assam dengan kwa benetu ipi ba ka official meeting apedeng jong chief minister jong ka Meghalaya bang chief minister jong ka Assam kilai sim ya karai hapok hati bantau ya ka komiti bat kata ka komiti kan long ong ka regional committee hakaban nakaliang jong ka Meghalaya indon lightly ki komiti ini kumbolong ka blok tu dah kini kisni nakaliang ka sarkar ke kala sim kaพี่เดตามงพี่งานรีเฟอร์เพียงya ka ka rai ka ni sim ka ji ya pendu chief minister Assam bat Meghalaya ka rai ka benukong ka sim ka lomba to mentangin sedang suakat tu kami mar sim lah Markidon ke blok 1 blok 2 nang tangidon 12 areas of differences tingi ong ngin napala bane simber to ngin sim sha ini south sun liudeli ngin ya sha ya te kan ke blok 1 blok 2 kampat ha kan ka face kalampi kampat ha kan ka face tambah anning la det swaya kan ni den ni sapoi sa kan ka saka face ke baar kami ong ke blok 1 blok 2 baru sakita ke bedang sa pagi area of differences kita te ha kabidai bagi jingjia untuk ya bajian ni Ribhoi ke bahar ha blok 2 te nakalian juga sarkar Meghalaya bagi sarkar Assam uci penista boroar kilaya keren nang tak chief secretary boroar kilaya keren nang tak balai ki DC Deputy Commissioner jong boroar kali ki district ya kenil ngila ai ya kabor haki pelada don kanu kejing jia kaba mi naka ere ka ekadau bakin yakit kelang kenang ban pensuk pensai ni binong snong haki tu bicara ta kolong ba nakalian gotuga district committee ngala pentip bagi don sakata regional committee
kaba ngidon ka joint meeting pada Assam bat Meghalaya dengan pentip ya kan district committee begini kalau ngakerpat ba prinsip bah bandang ya ai susu ya kot kisla haki bidei bat kitu ki area kita min saya sim ban discuss namar ke banungkong ke bang yarai katakan meeting joki armut di Chiminster Kolomba na kita artli di Jakarta di area of differences kiba jia hapo uput usam jong ke Meghalaya berkasam dengan sim syam tahari boy tang artli ni sim hapo boy kawai ni kita kadai ke bakla para cluster kemiong kaba kentup katu kenet ligis nong kidon niba kumba san ligis nong aga apo katu area jaga bakla para bat kaba arpat ka kana para pilang kata kaba kentup ya ki nyau teli kisnong tinggal keren menne bat karai kolomba kiru kinang ya submit susu ya ki kotisla ya ki jingtip leni ki dokumen skat kibadon kenang bana kalian jom kane kawe pat ke komiti bakalaman sim ya kan ke jingtip ke banyak keren bat ka komiti jokasa tak kata kadai ke menungkong komiti keren bat kebenta ka baang ya syong ru ka komiti ke menungkong ka bedai jong ka regional committee bat ka bedai ka joint committee hap den jokasa bat ke Meghalaya ya kan iru isyong mentak sini ngat layo ke notification kaba again nakaliang kasorkan Meghalaya na Lok Sharman mengaruh kat kini members iba dasket minister na kai iba sotun bat kumjuru iba merudon baling ya jit kumta kolong nama ba kini ki langut ki dei ki ba involve direct ya ini ki Jakarta kabadon kanika differences komo pi halaki jongki constituency tinggal syong mentakas ni committee aga by DC dei members country bat nilai rai ba ngin sabu appointment no banyasyong hapdeng kanika committee nang ne namikala kabahap igir ko district bat kumju bat ka Assam kaba uwe ni minister jo ka Assam masta hazerika ude chairman jo kanika committee tenga trai lakum luru hakatayo kamanengkong le kabahar jong ude nai basipo nginla bansyong ya kanika committee kaba ngin syong ya kanika committee kolomba haki santeli ki terms of reference yang haki santeli ki nongrim ki bangin hap ban ya slok ngin ya kren ngin ya thir ngin ya pli jumbo ka benengkom kolong ya ka historical background jong ki arteli ki state la kalong na Assam la kalong na Meghalaya kebenta ka baar kolong kitu kisno ki ba buhay snong tu la kaktin katlik kaniam berukom karukom karukom manjoki kataru pada kawe ni kriteria ke bagi ya bu nang tagabalai pada kaban pensuk hakalit kawan nakaliang gajing syakri laben nakaliang ikam jong surga lagi ong ya karoi kapar ya kat badai lagi office surga kini kita kataru de kawe ka kriteria ke bu nang ta susu ni haplu banyo ya kamon ki babun ki balang hakitu kisnong ki Jakarta besyong namar bateng-teng haka jinglong breu la sekon ni ban ong bangi ni kwa Meghalaya dan don badek ban ong bangi kwa sa po Assam kum kini ki ru ni kwa hi bangi yok sngo kum ka komiti ban yok sngo na itu kinong sok snong na ka we ka we ka training na ka we kolong ye bat ka bakhadu ka nongrim kolong haka we deru bat ka geographical continuity ka ba let's say ka we snong bat kawi kisnong dia tengku dia jan kaya beteng bat kumju kaya kali kawan kia beteng dia kata de kawi nagi nongrim kiba nin dia keren ya kanika isu kabade ya kini ki arteli ki Jakarta arteli kini ki area atau de bat kata area of differences kata kade kami sim ni kan hakane ke jamit bat bakane ke komiti kasasyong yang hakini ki kenjat sini banwan syua ba pomong opi bangin lek sete sepo Assam saya sepat pansyong lambat katu komiti kabana kalian Assam bu kala de thau hakini ki kenjat sini kala de kita ki kam bila ya keren mentaka jamit apa nega komiti beratli kaweka district committee bat kabahar ka regional committee kabade ban ya pendu ya apa komiti jokasa ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat no ken ni em kumni
Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam.